Karbi Anglong ang kangpi prek jamadi malong ta misen pensi ingdeng troksike pra troksia phong India Republic Day talon dunlo. Rongjang phong pen birsingki ka celenga tawar kaselam tang tiako hinolap. Hamren rong sopia long ta ingdeng troksike pra troksi Republic Day katalon along armu kachito kang ar. Step into a rewarding healthcare career with Karbi Paramedical Institute. Get trained by expert faculty, learn in modern digital classrooms and secure your future with assured job placement support. Affiliated with NIVPS and approved by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Government of India, offers quality education at an affordable cost. Admission open for the 2026 session in BSc Nursing, GNM and ANM. Your journey towards a respected medical profession starts here. And for more information, contact the number that is given on the screen. Karbi Anglong live ada pabirta long penili sami mirinan sepi pini birtang ton pen arjupanik tha. Aningkan wanga son thak si pining aningkan le thota Karbi Anglong angkang pi prek jam adimalong ta misen pensi ingdeng troksike bra troksi apong India Republic Day talon dunlo. Lason si Karbi Anglong ahem pi dipu rong sopia long ta Karbi Anglong Administrative Pen Pater PC Dipu Golf Boys Higher Secondary School Patua Klamalong ta talon ponlo. Adap apor pen prek jam sorkar asaya hemalong kido analong det pialama ingtur ritisi ingdeng troksike bra troksi Republic Day katalon pangching. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangpen ja pon linsi Dipu bus stand adung kedo Mahatma Gandhi chikimo mir piria long palepen mira lek lapen milur pen ka chikimo jane tekpon la sopen api por phai seke ba por pen Dipu Golf Boys Higher Secondary School patwa klama long palisi det pialama ingtursi ingdeng troksike bra troksi apong India Republic Day talon pon la son thotsi bokajan eliang kang aparman bokajan SDO civil Atum Chepater Piponsi, Bokajan Sports Association Patua Klamalong Ingdeng Troksike bra troksi apong India Republic Day Katalon pon misen ni pensi pechun pon lokusi birta ripon lo. Ada por pioneer kebra minute ni kebra por Bokajan SDO Civil Kakumoni Saikia Adim Palisi Karlitang Atumapan Chikimo lapen Mir Dhup Chekai Ponsi lapen tet pia lama ingtur pon lo. Adun to March Pass Mate Parade Ground and Humri Ponsi, 2nd ASRF Karagaon CRPF Home Guard Lapen College Students Atumpen March Pass Kedam Peklang Pondosi Birta Ripdun Tuno. News Report Karbi Anglong Live. Assam lapen Karbi Anglong arlo BJP asorkar nang hailo pupen eson pen eson chimit me pin pen rong atokano palom le pin pen radaphan kachingthur asaimo pipon bomlo Latson thotsi amri lapen jinthong arat kedam kewang kacheleng katorat hek longsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga hin pen jinthong MEC Deputy Speaker Avijit Krolapen Karbi Anglong Autonomous Council Veterinary and Dispensary EM Diofing Maslai Atumapan Pin Khatsi Umpanai PWD Road Division Keparlo Jinthong Rongjang Pong Pen Amri Birsingki an Kilometer poso se atowar se mar bipondo bonda contractor Ronjit Sarma aningke ho ang tin ki ik ajok towar ko anma kasemar bipon nang ji ateng semar pon pe pusi rada tumpen than pachinidu Lasila puson aningke ho ang tin ki iga contractor atumapan Karbi Anglong Autonomous Council pen saya modo ansitami bipon pedet nang ji lapen labangso atowar prapjin pen pachesalam pon thu serak nang ji laso long local EM Diofing Maslai MEC Deputy Speaker Avijit Pro Umpanai PWD Road Division Engineer Dual Dekaraja alang litum setami Cilangdun paminangji pusi Radpen nang Pachinidun Labang so tuar ki ke mechok ke bang ke ahok lo silam nang DP government litum ha kumantu ne Congress government na hoten pusame Mayasisi government hoten pusame litum phan
itum labang sokar itum kipleng pe pini BJP government hut kewang hut itum hala personan kerat the itum kane dak amria rat penjenglok jinthong rat penjenglok itum labang sonang ke pipleng pithek itum kache hop kanone sapini arni bang ke nonili pu ne amri pen wang boy nonili jinthong sedam ji sab wang boy along pen lidak asia sport hekang long lok lo la so to war bang ke bunai bang chok chela athi la ke niguan sedam ji la ke la non arni sipan nian chot sedam chot ji la ke আর রাস্তাও যে এনেকৈ পুলিচ কৰোঁতে মানে ভালকৈ চাফা নোহোৱাকৈ যে হেৰি কৰি দিছে এই আলকাটৰা মাৰি কিনি ইমান ভালকৈও হেৰি কৰা নাই বেছিকৈ হেৰি দিয়া নাই আলকাটৰা দিয়া নাই খালি গুলিৰ ওপৰতে মানে আলকাটৰা মাৰি দিছে এইটো মানে হোৱাটো নাই আমি চাই আছোঁ গতিকে এইটো লৈ আপোনাকে ইমান কেইটা ঠেকলং প্ৰম ল তেনেকৈ আর তোমার বাং নাঙে পি পথ চোরকে চোরো লহে তা নাঙ পি বাং নাং পি পামে পুসন্তে নাং সে নিল দমলা রাডা তুম তা লাপেন নি কান ওলো মতি কি দাম কি বাং সিক সাত পনন কি হক লো সেটা কি হক ওয়া ফিসা নন কাসলাম মার বাং তোমার কাসমার টাংতে কো পেন সি নন সন হালা হাই সন চিথার এড জাত এড পদ বাং সাত নিম দুক দলো Jinthong pen himari rong par Karbi Anglong live. Sai kama sai phua sai phia tum ingdeng troxy kebra troxy Republic Day katalon dead alama pangjar dead pen tong sekot diphu kachedam phit pen ajok ko ansi West Karbi Anglong kaching thur ji aphan aning ke hang heang thek klang daklo West Karbi Anglong hamren rong sopi rongbong rong hang pathuak lamalong ingdeng troxy kebra troxy Republic Day katalon along India dead charia lomati Indian Constitution aphan pharu preser kebra phoke baning kan kedeng pen India da isi jakong thedung la pen rache tok pet pen si ke hai pu ang thek pen si talon dun labang so ni katalon along jesemet dead long ri kacherai ko masong japo kachedan pen ke pang ri pen kachedan ke japon akijok ke long apot si talon alang litum kachedan pen ke jok ke wana jok si pinier ni khelong ri kaching thura long technology hin ke paprang sports hin anparta economic growth hin satami paprang dun labang solong hamren rongbong ronghang pathuak lamalong ingdeng troxy kebra troxy Republic Day katalon along West Karbi Anglong District Commissioner Sarangapani Sarma pen Jalin Ponsi khelong ri lapen aduya hoy ke rai senapati kithi donatuma phan anparta Jubin Guard aphan sitame kachiki momilur kai ponsi tricolor mate dead alama ke pangjar ponpensi India a dead angkang pi kaching thur asai kedeng alamthe jaipon West Karbi Anglong DC Administrative Lapen Karbi Anglong Autonomous Council ke chari CEM Dr. Tuliram Ronghang hin pen sodaga hukum ki piating si saikam do anta apora teng pen ada por phai troxy ra chitim pen mithang saikam asai hemalong dead alama pangjar dun ri TC aningarong chipirinti halapu DFO Central Range Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat Handloom and Textiles Industries and Commerce District Child Protection Unit and Child Helpline Unit Soil Conservation Divisional Officer Hamren PWD Road Divisions Karbi Anglong Autonomous Council Transport saikam Saihem pen ke chenglok ongdung Saihem along dead alama intrudun si mesen pen talong dun halapu rongbong ronghang pathuak lamalong alui sarpo mana peng pen kachetong dun West Karbi Anglong District Commissioner Sarangapani Sarma Karbi Recho Longsing Ronghang MLA Rupsing Teron MLA Barim Dr. Mansing Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council EM Diofing Maslai EM Prabhachandra Taro MAC Hetsing Rongphar West Karbi Anglong SP Dennis Kumar IPS Additional SP Nayan Muni Barman Hamren Municipal Board Chairman Roman Pator BJP Spokesperson Richardson Hanse pen kicheng rong atokano pen kewang risonim so sarphu sarphi aklimang phar atum chetodun si aliralon pidun laben pendangana sai kama sai photum sai hem ka chewang we chot kalisi ingdeng troxy kebra troxy Republic Day katalonar ni anta ada porphai troxy rachi team dead alama pangjar dead pen diphu ka chedam phit pen langtam pulote ko ansi West Karbi Anglong kang thurpon jima
aning ke hang ka ve ang theke klang dak no pasi chirok tok arada tum pen chithan riti हमारा डिपार्टमेंट तरफ से सेंट्रल और स्टेट स्कीम पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, पीएम विश्वकर्मा एंड सीएम ट्रिपल ए हम लोग दिया जाता है। तो कोई इंटरेस्ट पर्सन हो तो ऑफिस में आके जानकारी ले सकता है। और সংখ্যক ৰিপাব্লিক ডে গতিকে আমি আমাৰ চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচৰ পৰা আমাৰ কলিগছ হওক আমাৰ চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ হওক আমি গোটেইকেইজনে লগ লাগি আমাৰ ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিলোঁ। যিহেতু আমাৰ টাইমিং আছিলে 7:30 আমি 7:25 আহি গোটেইখিনি ৰেডি কৰি 7:30 আমি ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিলোঁ। January 2026 that itum stolong go poultry farm pen that participate dun lage kadakna da wo BB380 wheel pen silky wo pen rainbow star apar genifol lahai abu that show kori dun pini Good morning. La sipini la 77 Republic Day hudnili tumna handloom and textile ai hin pen so phanda me ahir jume pajirlo la si nili tum pini la dak adap aporateng pen sop staff is teaching room si la si la dak la 77 Republic Day talon pon si la national anthem lun pen mesen pen pachun pon lo la dak nili tum office ke dak training center do la pen belek scheme sitame do nang litum nang humrik tame viewers credit viewers mudra loan tapen PMJJBY PMSBY high insurance scheme tado asinang di tumjong sininghang polote ladak bang Hamren Ben Daniel hi Karbi Anglong live Step into a rewarding healthcare career with Tajirong Paramedical Institute. Get trained by expert faculty, learn in modern digital classrooms and secure your future with assured job placement support. Affiliated with NIVPS and approved by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Government of India, offers quality education at an affordable cost. Admission open for the 2026 session in BSc Nursing, GNM and ANM. Your journey towards a respected medical profession starts here. And for more information, contact the number that is given on the screen. Karbi Anglong Autonomous Council along CM Kemantang Apai Pinangan Apai Dotanglo Bonta Nonason Karbi Anglong Alo Toklang Kecharli Ovekimi Atumapan Kirapen Kedanglok Radakidu Kisunga Hut Kirabdun ACM Dr. Tuliram Ronghang Ason Thot Kilang Banki Non Pu Anta Avelang Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang alang likai kiamat Karbi Anglong alo toklang ahin RD kipi ACM pulote Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang anchot lang bang solam laki nilitum news ahin penle kaning jepon alam thi lapukali Bontame bang solam thi laki Assam University Difu Campus Students Union ahin pen kaning jepon alam thi Ahok Kedamtang Arkoi ni pai ingkora ke thomarni Assam University Difu Campus along Assam University Difu Campus Students Union atum ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang apan kachuro pajirpon Labangso kachuro pon ahud Assam University Difu Campus Students Union akongchun bang songsar Ronghang kaning jepon atengki non hedjong Assam University Silchar Board angkang along bang surihini sose Lo Charlie atumapan kirap kipajir pon bang sohut inut pen surihini le pidun setame kaduk kave lak klikep sose atangka raptunlo bang so atangka ke rapdun lake alang li ningkeme ovekimi lo ke Charlie atum ansose paprang du nang jipu alang li kamatha e pen ajoksi lapusona alang li ningkeme pen rapdunlo lasi lapusona CM ke wangjilang ahut setame kedo kenang sot Athe kedam tang sedami penangan Karbi Anglong Autonomous Council CM nang kemantang do ulu bonta kai kiamat loke Charlie aklim somar atuma phan RD kipidun ACM ketheklong bangki non kikhi bom Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang anchotlang lasila puson kirap thek apot nilitum
Assam University Diffu Campus Students Union na hin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Ningak Long pen Kachoro Pajor Pon Lupasi Perangkia Thingnu Ning Jepon. Non hejong a convocation mate Assam University silchar convocation along ilitum Karbi Anglong pen ilitum bang surini so say estudiant tum ilitum participate lo aso participate along ilitum ACM Dr. Tuliram Rong Hang alang litum estudiant tum aphan paprang ando se paprang ji aphan ilitum aphan akerap nang ludun asila so akerap ilitum bang surini so say inut estudiant pen ilitum aphan suri ni nang ludun asila so suri hini nang ludun bang ilitum 40 lakh so say atangka ilitum aphan estudiant aphan nang kerap nang ipaji ordun mate ilitum estudiant aphan nang chingon thek ACM la bang ilitum anju cc do nang lang la pen ilitum estudiant ahin mate bang surini estudiant ahin pen ilitum kado kawe ilitum dak chitong la pekta chitame alang litum ahirjume la pen ilitum dak Assam University Student Union abitung pen ilitum alang li phan asuri suri ka choro pajero la pen anto se alang li aprang chitame ilitum estudiant aphan nang kerapun bomji mate nang chelang dun bomji mate athema ilitum Karbi Anglong anto se paching thor nang lang purate ilitum student atom aphan ka cherap kenang sot asila so ka cherap alang di kai keta dower la pen ilitum student long puchot kali a keso kyun ilong stami alang litum ka cherap tum do mate kapre ka hin bus tame alang di ka cherap do asi aso thot si ilitum student ban stami ando se ardin nang pidun thunang lang la pen ando se ilitum mana cherap thunang lang chen ilitum ando se Karbi Anglong aphan ilitum ingthur pon thekpo la pen japon thekpo. News Report Karbi Anglong Live. Tang te pinia dawa birta kilapan sikang ton paniklo arni keme.